أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugun safta Kur'on tarixi sabaqlarini bostiramiz. Oldingi haftalarda sabaqlarga bostirdik. Bugun ikkinchi sabaqimiz. Birinchi sabaqimizda Qur'on Karimning qanday ma'no beradigan, ya'ni Qur'on Karimning qanday ahvollari, sifatlari bor ekanini aytib o'tdik. O'sha darsimizda inshaalloh vahiy deganimizda shayda qanday turlari bor, Qur'on Karimning vahiy so'zi qanday ma'nolarda keldi, ya'ni qo'llaniladi. Sonra men tilimda жеткенше inshaalloh aytib tushuntirib o'tamiz. Birinchi vahiy jamining turlari, birinchi vahiy tushunig'ining turlari. Birinchi vahiy deganimizda vahiy so'zlikda arab tilida sibrlav, quyiga turli жылдам xabar beru, jasur belgi beru, ishorat etu, undov degan siyoqli ma'nolarda keladi. Ama shariatdagi ma'nosi bizning kundalikda eslatib yurgan vahiy deganimiz bu Alloh taolaning odamzod bolasini o'zining qullarini ro'yxatga tushirish uchun payg'ambarlarga bergan nusxovliklari. Ya'ni Alloh taolo o'zining amrlarini, o'zining hukmlarini o'sha payg'ambarlarga vahiy orqali, nusxovliklar orqali berib o'tgan. Endi bu vahiy tushunigi ilahiy dinlar deymiz, boshqa dinlarda o'zining dinga байланысты vahiyning o'zlariga tan bir sifatlari bor. Biroq ularda vahiy biroz burmalangan, eng haqiqat shinoya vahiy o'sha bizning dinimizda, al boshqa dinlardagi vahiy o'sha bizning haqiqat vahiyning haqiqatini o'zgarishini tushuntiradi. Ya'ni boshqa shaklda tushuntiriladi. Endi vahiy masalasini tarixga qarasak, necha xil odamlar bo'lgan. Bu vahiy masalasini musulmonlarda, iymon etgan odamlarda bizlarda Kur'onlarda o'sha vahiy degan payg'ambarning o'ydan chiqargan ilmilari, nemisi payg'ambarning aqlisi o'rinda bo'lmagan nemisi sanoat turda aytmagan so'zlari, ilmlar degan siyoqda bizda Qur'onlarda dasturlarimiz ham. Biroq vahiy bu payg'ambarning hech qachon o'ydan chiqargan narsamiz. Qur'onda aytib turibdi sizlarga ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا ينطق عن الهوى payg'ambar hech qachon o'zining o'yini, havasini ishga aytmaydi. In huwa illa wahyu yuha. Payg'ambarning aytishida tekkina vahiyda Alloh taolo o'zidan aytgan nusxadan narsalarga aytadi. Bizga Najm surasida boshqa aytib ketgan. Endi bizga tushgan Qur'on Karimda endi payg'ambarimizga Qur'on Karim shu vahiy orqali tushunilgan. Agar biz vahiyga sig'maydigan bo'lsak, demak payg'ambarimizga tushungan kitobga sig'maymiz degan so'z. Endi o кезде biz payg'ambarimizga tushungan kitobga sig'masak, demak payg'ambarligini imonimiz bor. Endi iymon shartlari deymiz. 6-7 shart bor. Birinchisi Alloh taologa iymon, ikkinchisi farishtalarga, uchinchisi kitoblarga. Biz vahiyga sig'maydigan bo'lsak, biz vahiyga imonimiz bo'lsa, biz o'sha iymonning 3-chi sharti olan kitoblarga va 4-chi sharti payg'ambarlarga iymon. O'sha ikkovini iymon etmagan bo'lamiz, demak bizning iymonimiz, bizning dinimiz to'liq bo'lmaydi. O'sha uchun biz o'sha vahiyga Alloh taolaning payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tushirgan nusxovlik ekanligini sezishimiz kerak. Chunki o'sha Qur'onda Alloh taolo payg'ambarning o'sha vahiy orqali tushgan. Endi Alloh taolo tekkina payg'ambarimizga o'sha vahiy etgan joyda Qur'onga masalada "Vakallika awhayna ilayka Qur'anan arabiyyan tunzira ummul qura wa hawlaha wa tunzira yawma al-jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir." O'sha ummul Qur'onni xalqqa qarab, onun ma'nolarida eskertuv, endi bo'luvida shak bo'lmagan oxirat kunini eskertuv uchun saqlanib shakar Qur'onni vahiy etdi. Endi shu oxirat kuni bir to'da odamlar jannatda bo'lib, bir to'da odamlar uzoqda bo'ldi. Bizga Qur'onda Alloh taolaning o'sha Qur'onning payg'ambarimizga vahiy orqali tushirganini aqlashib aytib ketgan. Endi bu vahiy masalasi bizning aql o'yini shakli bo'lgandan keyin to'liq tushunish mumkin emas. Biroq endi bu vahiy masalasini to'liq tushuna olmaymiz debdi, uni
теріске шығару, өтірікке шығармау бізге түскен уахидың шынайы Аллах Тағаланың пайғамбарымызға түсірген шынайы хақ нәрсесі екенін сенуіміз керек. Енді қазіргі заманда техника, білім ғылым дамығанымен, олар өте үлкен дәрежеде дамығанымен, шарыққа шегіне болғанымен, қазіргі кезде адамзаттың көбі рухани жақтан өте төмен дәрежеде екенін біліп жатамыз. Енді бұл уахи ғайып дейміз, бес сезім мүшесімен көре алмаймыз, қолымызбен жасай алмаймыз, көзімізбен көре алмаймыз. Бірақ енді қазіргі кезде қаншама заттар бар ғой, көзімізбен көрмесек те, қолымызбен жасай алмасақ та қаншама таңғажайып дүниелер болып жатыр. Біз оны ешқандай да бір немен өтірікке жалаңға шығара алмаймыз. Оған ақиқат екеніне еріксіз сенеміз. Сол сияқты таңғажайып нәрселер болып жатыр. Жаңа айтқанымыздай, уахи бұл рух секілді бір сыр мәселесі. Мысалы тағдыр, рух, осы уахи бәрі бұл сыр ілімі, Аллах Тағаланың сыры. Бұны дінде негізі көп тартысуға, көп талқылауға көп салмайды. Пайғамбарымыздың мысалы сахабалардан қалай тағдыр мәселесіне көп өз араларында сөйлеспеңдер, тартыспаңдар деген сияқты осы уахи мәселесіне, рух мәселесіне де дінде қатты бір талас тартысқа түсуге немесе қатты бір өз араларында әңгімелесуге, қатты бір зерттеуге тыйым салған. Және де бұл уахи мәселесін ешқандай да бір ғылым, білім зерттей алмайды. Қаншама қазіргі кезде Құранның кейбір мұғжизалары зерттеп жатыр ғой. Мысалы, Құранда қылмысқа несі бар, Мүслим пайғамбар айтқан кезде бір қылмысқа ұрғашы қылмысқа шығып, қылмысқалар айтады, сендер індеріне келтіріңдер, сендерді Сүлеймен және оның әскерлері сындырып кетпесін. Арабша сындыру. Сол кезде қазіргі ислам басқа елдің ғалымдары біз Құраннан қате таптық дейді. Қандай қате деген кезде нарада негізі қылмысқа мыжылады ғой. Біз езіліп мыжылады деп айтамыз. Бірақ Құранда сынбасын, сындыру деп келген. Құран кәрім қателескен деп қылмысқа зерттеп қараса, қылмысқаның 70% осы шынадан тұратын зерттеу. Сол сияқты кейбір Құранға мұғжизалар бар. Қазіргі техника, білім ғылым зерттей алып, бірақ именно осы уақыт мәселесін ешқандай да технология, ешқандай да білім ғылым, әлеуметтік болсын, тәжірибелік болсын, ешқандай сала оны зерттей алмайды. Уақыт кіріп кетті, бір азаттық берейік. Иншалла,